Dragi moji kolege iz Haba, vi pratite naš emisija Ogirija TV. Moj ime je Stanković Ognjan, profesor Kustos muzej. Danas pričamo o tome šta je to Arktika. To je arktički region severno Zemlje. Idemo. Arktik je severni polarni region Zemlje, uključujući severne ivice kontinenata Euroazije i Severne Amerike. Arktički okean sa ostrovima i susedne delove Atlantskog i Tihog okeana. Ukoliko se svidio ovaj video, stavite like i pišite komentare, kliknite na zvončić i subscribe se na kanal, zapratite naš Facebook, Instagram i YouTube, a na sajtu TikTok i Twitter. A na sajtu ogirijatv.com, ko želi da prijavi na web sajtu, link u opisu profila. I to je to za danas. Vidimo se u sljedeću klipu.